isi yose yababajwe no kumva inkuru y'incamugongo. Papa Fransisiko yitabye Imana, yapfiriye i Vatican kuwa 21 Mata 2025 saa 1:35 za mu gitondo, azize stroke yatumye ajya muri koma, umutima we urahagarara. Yari afite imyaka 88. Inkuru yemejwe na Vatican saa 3:45. Yabaye papa wa mbere uturuka muri Amerika y'Epfo. Azibukirwa ku buntu bwo gukunda abatishoboye no kurengera ibidukikije. Isi yose iri kumwibuka, mu nsengero, ku mihanda, ku mbuga nkoranyambaga. Abantu bararira, basenga, baramwibuka. Papa Fransisiko yavutse mu 1936, 2025. Rest in peace, Papa Fransisiko.